Sešćemo u udoban položaj prekrštenih nogu. Najpre ćemo se udobno smestiti. Možemo da napravimo pokret napred-nazad, pa onda malo levo-desno, da osetimo da nam je položaj prijatan. Onda ćemo da se izvučemo iz korena kičme, iz tačke sa udahom. Znači krenite od korena kičme, udahnite i ispratite kako se položaj leđa popravlja. Opustite ramena, zatvorite oči i najpre sve svoje misli pustite da odu. Neka bude prazan i tu prazninu održavajte do kraja časa. I da biste u tome uspeli, prebacite svesnost na disanje. Sve vreme dišite kroz nos. I pratite kako se izdah i udah smenjuju. U nekom trenutku svesnost pošaljite u vratni deo kičme, udahnite, idemo izdah, brada ka grudima, udah u sredinu, pa se izdahom glava ide unazad. Nekoliko laganih pokreta u potpunom skladu sa disanjem. Dođite sa udahom u sredinu. Izdahnite pa dobro izvucite desnu ruku, opustite levo rame i osetite kako vam glava tone ka levom ramenu. Izvlačite sve vreme desnu ruku. Idemo da levom rukom još malo glavu usmerimo ka levom ramenu. Sa jednim udahom podignemo desnu ruku gore, izdah, zatvorimo dlanom desno uho, levu ruku stavimo na desno koleno, udahnemo i usmerimo lakat naviše. Takođe, svoj pogled usmeravamo ka laktu i svaki put kada udahnemo još malo lakat, usmerimo gore. Udah, idemo izdah, izvlačimo sada levu ruku, opuštamo desno rame, glava nam tone ka njemu. Sve vreme još malo izvlačimo levu ruku, a onda desnom glavu usmeravamo na desno. Pa onda udah, leva ruka gore, izdah, levim dlanom poklapamo levo uho, desna ruka ide na levo koleno, udahnemo i lakat usmerimo naviše. Ponovo gledamo u levi lakat. Svaki put kada udahnemo, lakat ide gore. Izdah, polako izađemo iz položaja, prebacimo ruke nazad, osetimo rameni deo i sa udahom pravimo pokret na gore, izdah na dole. Na jednu, pa onda na drugu stranu. Važno je da su nam leđa prava, da smo svesni svog disanja. Idemo udah, ispružimo ruke. Pa kao da imamo dva zida levo-desno, mi ih odgurnemo, osetimo zglobove šaka, pa ćemo polako sa udahom da pravimo pokret na gore, izdah na dole. Jedna, pa druga strana. Onda udahnemo, pokupimo misli iz uma ako su tu i sa izdahom snažno, 3 puta, prosto otpustimo misli. Idemo da ispružimo noge, pa ćemo da ispravimo leđa i da pošaljemo svesnost u desno koleno. Sa udahom pravimo pokret na gore, izdah dole. Samo je bitan sklad pokreta i daha, jedna, pa onda druga strana. Vratimo desnu nogu na pod, pošaljemo svesnost u levo koleno i radimo sve isto. Udah gore, izdah dole. Jedna, druga strana. Kad završimo, vratimo nogu pored noge, opet
ispravimo leđe i osjetimo skočne zglobove. Jedan izdah, dobro protegnemo stopala, sa udahom ih privlačimo ka sebi. Izdah, udah. Pa ćemo da malo kružimo. Uvek sa izdahom su stopala usmerena od nas, udah ka nama. Jedna, pa druga strana. Pažljivo. I onda jedan udah, preostale misli pokupimo stezanjem nožnih prstiju i ponovo, otprilike 3 puta, otpustimo sve misli. Idemo sada u položaj gde su nam dlanovi ispod ramena, kolena su ispod kukova, stegnemo stomak i tu kontrakciju svaki put još malo pojačamo dok izdišemo. Idemo jedan udah, usmeravamo kičmu na dole, izvlačimo glavu unazad. Sa izdahom kičma ide naviše, stežemo stomak, a brada ka grudima. Pa ćemo da uradimo ovo još nekoliko puta. Probajte da usporite disanje. Usklađujući ga sa pokretom, zapravo i pokrete usporavate. Pokušajte svaki put kada udahnete, odnosno izdahnete, da kičmu dovedete u nešto dublju poziciju. I onda idemo udah, dođemo u sredinu, pa ćemo da izvučemo desnu nogu i levu ruku. I tu ćemo malo da se zadržimo, da dišemo, da osjećamo podignutu ruku i nogu. Svaki put kada udahnemo, mi još malo podignutu ruku i nogu izvučemo. A kada izdišemo, mi osjećamo položaj kičme. Idemo još malo udah, savijemo desnu nogu sa izdahom, pokušat ćemo levom rukom da uhvatimo desni skočni zglob. Idemo udah, ispravljamo desnu nogu, trudimo se da nam grudni koš bude paralelan podlozi. I ponovo se povezujemo sa svojim dahom. Pratimo kako se disanje odvija, pozicija se vremenom poboljšava, još jedan udah, popravimo izdah, vratimo desno koleno. Sa sledećim udahom izvlačimo levu nogu i desnu ruku. I ponovo pratimo dah. Svaki put kada udahnemo, mi podignutu ruku i nogu još malo izvučemo. A kada izdišemo, pratimo osjećaj duž kičme. Idemo udah, savijemo levu nogu, izdah, lagano, pokušajte da uhvatite levi skočni zglob. Sa udahom se namestite. Ispravljajte levu nogu, neka grudni koš bude što paralelniji podlozi. Dišite. Svaki put još malo, kao da želite da ispravite levu nogu. Udah, izdah, vratimo ruku, nogu i onda idemo, brada, tik iznad podloge. Idemo da se odgurnemo, da sednemo na pete. Možete da razdvojite kolena i da bez razdvajanja sedalnog dela od peta se oslonite na podlaktice. Gurajte sedalni deo na pete i polako opuštajte vrat, ramena i čitava leđa. Možda pokušate i čelo da stavite na podlogu i dlan na dlan iza potiljka. Odmorite se. I onda idemo da se ponovo vratimo u položaj gde su nam ramena ispod, odnosno gde su nam dlanovi ispod ramena, pa ih pomerimo malo napred. Znači, idu dlanovi malo napred, oslonimo se na nožne prste
Duboko udahnemo i sa jednim izdahom idemo u položaj koga zovemo pas koji gleda dole, Adho Mukha Svanasana. Probat ćemo da gledamo u kolena, da guramo pete ka podu, a sedalni deo ka plafonu. Samo dišite, stežite stomak, jer ćete tako čuvati donji deo leđa. I pratite svoje disanje, koje kao da se odvija zadnjom stranom tela. Ova pozicija će nam pomoći da se zadnja strana tela otvori i da počne da diše. Idemo ponovo u položaj na kolenima, pa ćemo da se odgurnemo, sešćemo na pete i onda sa jednim udahom idemo da se provučemo između ruku i da uđemo u položaj pas koji gleda gore i diše. Guramo kukove ka podu, pratimo dah, idemo, udah, izdah, lagano, savijemo ruke u laktovima, dovedemo bradu ponovo tik iznad podloge, odgurnemo se, sednemo na pete i polako dođemo u sedeći položaj. Ispružimo noge, pa ćemo da se namestimo i da osetimo